Bacaan kisah ulama Allah yang alim fikah di Aceh Raya. Abu Mustafa lun tulis kisah di Balong Gading puncak cerita. Bacaan kisah ulama Allah yang alim fikah di Aceh Raya. Abu Mustafa lun tulis kisah di Balong Gading puncak cerita. Abu Mustafa lun tulis kisah di Balong Gading puncak cerita. Ubahus salam Abu melangkah ngan hati ikhlas ilmu nemita sampai semebut Abu didaya minta afwa gure mulia di Abu tumit gure mutua. Ya Allah yang alim raya. Abu Muruno ilmu balaghah ilmu fikah hadis serta di babu salam katreb di sinan dudo di baknyan wo kembali di Uten Bunta Gampung Rononyan dengan tujuan ilmu bagi di Uten Bunta Gampung Rononyan dengan tujuan ilmu bagi bedadung takal jabah butung bejak mengadu pasal agama ngan istikharah geken abutun coai tengku Abu Mustafa. Abu di balik gopnyan pimpinan ramai yang kenan Abu Mustafa. Dasar di gampang sideh di matang berkabar Tuhan menan cerita. Nu pedang daya sabo di sinan darul hudanan gerasi nama 87 tedanglah daya dalam wilayah di Dewantara. 87 tedanglah daya dalam wilayah di Dewantara. Hana trib lawan daya maju nama masyhur unang gralwa sandrian dia kenan laju yang toai tengku awai fon kana tengah mangat but santri didaya kendaba Allah Abu nebungka bulan 12 dalam sejarah Abu mutua nutinggai dunia. Bangro Rabu bak tanggai 16 Abu nekebah daya tercinta sideh di bandar jem tengah sebelah Abu mutua hadap
hidup atas sedih anak didaya karena ayah jinotan lenam doa tak pinta sabeba Allah lebih ke ayah asal syirungga berkat mufakat dan musyawarah guralam daya serta ulama walidi mulia pimpinan daya penerus ayah abu tercinta walidi mulia pimpinan daya penerus ayah abu tercinta di Abi Sufi guren tercinta gomnyan peruno ilmu agama di Abi Sufi guren tercinta gomnyan peruno ilmu agama munyo jabatan rais amnama tapi barasa gopnyan ayandam munyo jabatan rais amnama tapi barasa gopnyan ayandam mumada ono lagu lon karang wahai rakan muam pinta kadang lam lagu gasa tat kalam gureng nerakan muab sigra kadang lam lagu gasa tat kalam